Flicker rapo ang deng karbi reasoning so arong aji kacapati along best anong e den gong cases jun atum si parisim adun tuan ang e nihan don sri cases jun ketom ang deng anong e dipu manja cases jun atum si cepalo Dilai long keceng si Borjan MC Cup Football kacapati Khotkoti Sport Association atum angdung ke batu ke hai Red Horns Division pen semilang so along volleyball tournament kibi. Kardong ada berita long pen liberta tan bang thari harmony pen nan berita tan pen arjuik thang. Taralang so juta klam along thang grep ho arni pen thang crazy cap arni an kepadu juta ka chapate arona long. Dengong ke season athari asamiatum. Chapate dun si flike rapo ang deng karbi reasoning so aroma jelong. Kemenai mate best anong e cepalong adun tu anong e nihang don sri kese zon lapen kethom angdeng anong e dipu manja atum si cepalong dun rangsina sarpo ahir jume ke hang tiring kang tuk rong ketong lapen lama kang thurpen pinitara langsu jutanga klamalong kepado flikem rapo angdeng karbi reasoning so arong aji kachapate arona long kedu inko ra trok kese zon athare samye tum cepate dun ason jutanga arona long Dengong kesias jun athari asamiya tum kachapate sundun si kimenai mate best anong e cepalong dun adun thu anong e nihang don suri kesias jun lapen kethom angdeng anong e dipu manja jun atum si cepalong dun hajake kan anong e biswanat kesias jun chisik sipin pen lam theke jai dengong kesias jun bong sikibut anong e hamren kesias tua e uso kebai difu gop college Lun Sampung Pinso, Dengong Kesias. Henry Bongalun, Dengong Kesias. Michong Gret Alun, Difu Gop College, Ingkung Sialam Kat, Dengong, Banjar Kekan, Dengong, Hambi Kapatu, Borjan, Pirthak, Borjan, Kibu Kileng, Langlokso, Lapen, Baptheli Kiap, Difu Manja Kesias Jun Atumsi, Chepalong Dunsi, Purkimo Aparalong, Amen Chibi. PWD sai hempen dilai along lak choknar kep atangka pen kaselam PWD IB tang ingkoi arni ingpu pon tanglo Bokajan subdivision Borjan constituency keparlo dilai along lak choknar kep atangka kepadampen dilai along kaselam PWD IB atalan thang ingkoi arni ingpu si isi kedo ke thakabar sai thopon PWD pen kaselam raso IB atalan Karbialong Autonomous Council as CEM Tuliram Ronghang ingpulo Kangpu Amay along Chairman Long Kitimu, PWD EM Horen Singh Bay, Omar Singh Kiso, EM Jagat Singh Inti, MEC Prabhat Chandra Taro, Richard Tokbi, Lapen PWD Engineer Ajit Singh Nar, Atum Chetong Dun, IB Kerakom Jiaphan, Ita Paisong Mate, Boundary Wall, Muning Dihin and Inkana Long, Parupon Poputa, CEM, Ronghang Sangho, IB Kangpu Damahut, Kachetong Aradang Nu, Ninjeteka. Alangli Patir Piponsi, local MEC, itu kita adim mesena yang maluhi ke bang apaan pusi. Apang soil guest house tak kimlo, laso pibang ke aku dak tidak bertijang likim tulo. Last ya kape saya yang deng taman yang klaim molo, last nama tu bahir jume pidun pen, ansu se tuar dan mana tu peklong lo, surajan bukajan tuar kami, alang le sensitive and pen. Itu Karbialong Autonomous Council dan Warpen lepas kahang sila kami non klaim pon bomlo tang lapo. Laso tuar kami itu hino 36 tuar 50 loten je. Hu dubokan asino nang kia bom bang bomlo je dak non hu longit malok je klaim pon bomlo dak non nang cengpo unupon sorma po kontraktor. Lahai tame ape nulo po kontraktor tame highway tame lahai tame non tiar pon momno tender korelo lasi ini tum latswa guest house tame Karbialong Autonomous Council me thang plan budget pen ada 80 lakhs tang kasi deng pono sarikuri alak lapen dak two story building kasi pini ben gerata hem aparman lake lapen dak non i speaker kai puilo dak banderwal nang ji jadji polo lahai Bandual kami ni iya makai panon sendiri po pining plan bajar long dak keting ponje apaan ni lianang ni pan sendiri sila pendeng pon web po kusi ni liana tu pan pacini tu ton malia tu
Dilai ka patu klama long ke padu ke chengsi Borjan MSC Cup Football ka chapate thang thang in ko arni angdung kiti ke patu Dilai Sport Association lapen Khotkoti Sport Association angbong si angdung kiti chapate pusi nilitum pherang ke kat news alang berta nang pale Dilai ka patu klama long ke padu ke chengsi Borjan MSC Cup Football ka chapate thang thang in ko arni Dilai Sport Association lapen Khotkoti Sport Association angbong si angdung kiti patu si ke hai kerem chapate ni Khotkoti atum Dilai phan ball bumpo thapsi angdung kiti anowe chepalong angdung kiti kachapate along Karbi Anglot and Moscow Council Chairman Long Kitimu CM Tuliram Long Hang EM Lapen MSC atum chitong dunsi kihai kerem atera phan nongwe pajir dun nan malam support berta mum tan ponik sena Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya cu sirham tamle ini su. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan mau mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 936520712. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu.
affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Difu, Rukasan, Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputa birta long wang thulo. Red Horns Division pen samilang so along thang engkoi arni volleyball tournament kajpate padu busi pherangki pen katniu salang birta nang pale. Samilang so along monsama phan boha kedo. Red Horns Division pen thang engkoi arni samilang so along volleyball tournament padu si korti muti kajikam jia phan isi towar thopon. Kajpate long samilang so rong berong thak awar pen kadokawe terang trok chepate dun. Kehai lapen kacepate dun aterang aphan nong e pajirsi volleyball kacepate pajut puta nilitom pherang kepen ladak birta nang pale. Ada birta bang lapang sikang ton ponegla domi thakme kurang tu.